umkhuleko unamandla uma sikhuleka ngokukholwa uJesu lalela aphendula umkhuleko yethabo kuJesu ngomkhuleko umthandazo unamandla uma sithandaza ngokukholwa uJesu lalela aphendula umthandazo yethabo kuJesu ngomthandazo uJesu lalela aphendula umthandazo yethabo kuJesu ngomthandazo uJesu lalela aphendula umthandazo yethabo kuJesu ngomthandazo Baba siyabonga namhlanje onkosi ukwazi ukuthi xa zonke zidlulile kusala wena ngathi singakuthemba ke Thixo Nkosi kunjalo iminyaka yalapha emhlabeni engamawaka kuwe ifana nosuku olunye somandla uThixo ongafaniswayo inene Thixo Nkosi ungcwele ngemihla tata wethu bawo wethu Nkosi wabotata bethu kwasekuqaleni abakholwayo kuJesu Kristu Nkosi ngathi ithemba lethu lingama Thixo Nkosi even nakwiminyaka ezayo libe njengedwala elingashukumiyo elingasuswayo Thixo Nkosi elimiyo Nkosi siyacela Thixo Nkosi solo sikhumbula induli elihlaza apho uYesu wabethelwa khona wafa engunanga bamlimaza Nkosi yethu inene wayengekho onebanga lokusindisa kwangekho mfundisi kwangekho ngilosi kwangekho bani Thixo Nkosi obengasifela esiphambanweni engenabo ubuthixo bawo siyabulela ukuthi size kwivangeli enjalo inene nathi sifakaza noSawule sithi bhekani amandla omsindisi and futhi sinomnqwele ngathi angawabonakalisa nanamhla phakathi kwethu ukuguqula abantu uba Thixo Nkosi umonde nesineke sakhe size savelela kumuntu njengoSawule isikhohlakala esikhulu esihlukumeza ibandla kodwa umusa wakho somandla ufuveze kuye sinethemba namhlanje sihlangene ungawuveza kwabaninzi oba sihlangene ngathi inhliziyo zethu ngenene zingeza Thixo Nkosi sivulekile ukuva incoko zakho ezwini lakho ukuva Thixo Nkosi ukuthi usiyala uthini sifuna ubuso bakho sifuna wena uqobo somandla ngathi Thixo Nkosi ungasingenisa kuThixo Nkosi ezulwini ngenxa yeSu Kristu siphile sazi ukuthi ithemba lethu noba sakubhubha siyazi sovulelwa thina singene phezulu somandla siyakubulela ke Thixo Nkosi even konke ayinyani ezi usovusela ngazo sahlabelela somandla uthi nene umkhuleko unamandla uma sikhuleka ngokukholwa uJesu uyalalela aphendule umkhuleko ngakho masilethe konke ngomkhuleko kwesomandla
namhlanje sibheka indaba yomkhuleko. Nkosi siyakhumbula uSolomon ekhuleka kwincwadi besifunda kuyo esitsho Thixo wami Nkosi umyalo osuka kuwe ukuthi abantu bakho xa bezithoba, xa begoba besiza kuwe bekhuleka befuna ubuso bakho beshiya ububi, wena uzokuva usezulwini uphendule umkhuleko. Siyabulela sekuThixo osimemayo kumkhuleko, kuThixo othandayo ukuthi silibandla lakhe sikhuleke. Siyacela ke Thixo wami Nkosi incede Thixo wami Nkosi ukuthi nami ndiyicacise ngokusobala. Thixo wami Nkosi ungabi into efihlakeleyo indaba yomkhuleko wakho, kodwa understand even umntwana omncinci ngasemva aqonde ukuthi ufuna ntoni kwibandla lakho kumkhuleko, sikudumisa njani ngomkhuleko. Sicela Thixo wami Nkosi ukuthi uvule nenhliziyo zabamameleyo, ukuthi Thixo wami Nkosi bevizwe lakho, izwi lakho lifumana indawo kwinhliziyo. Siyazi Thixo zininzi izinto ezilwela inhliziyo zethu, zininzi into ezilwela Thixo wami Nkosi attention yethu, kodwa namhlanje siyanxusa ukuthi ngathi izwi lakho lingaba yiyo Thixo wami Nkosi inhloko yenhliziyo, insika ezofika yakhele enhliziyweni yethu, ibe sisityalo nembewu ezofike sikhule ezinhliziyweni zethu, sibe neziqhamo ezibonakalayo ukuthi uphila ngaphakathi kuthi. Kubonakale Thixo wami Nkosi ukuthi asezidalwa zakudala, kodwa sizidalwa ezitsha, umoya ongcwele uyaphila phakathi kuthi. So manje siyanxusa ukuthi izwi lakho ngaphandle kwakuthi wena ulikhile angeke sive lutho kulo. Ngakho Thixo wami Nkosi sithi likhile naphambi kwethu, sesiliqonde, silikholwe, siliphile ngegama elihle lomfelezo Yesu Kristu. Amen. Amen ke bazalwane, sisaqhubeka ne-series yethu ekudumiswa kwabaqala ukufika. Sijonga ukuthi uThixo ufune ukudunyiswa njani, ufuna ukudunyiswa njani uThixo. Siyabaleka ukujonga ukuthi thina sifuna ukudumisa njani. Siyabaleka ukujonga ukuthi thina ngokucinga kwethu nange-creativity yethu uThixo singathanda umdumisa njani. Siyabaleka futhi nokujonga eTVini, sibuke mhlawumbe ko-TVN, sibuke ukuthi abantu bamdumisa njani, yini ekwi-fashion kwisikhathi samanje. Injongo yethu kubuza ukuthi uThixo xa behlangene abazalwane ebandleni unqwenela ukuthi kwenziwe ntoni. Amen bazalwane. Sizosijongile kwiveki ephelileyo ukuthi unqwenela ukuthi kufundwe, kushumayelwe izwi lakhe. Amen. And ke futhi bazalwane sayitsho ukuthi iyona insika, iyona isisekelo, iyona edecide konke. Njengoba sobheka ukukhuleka sizokubheka elizweni, njengoba sobheka ukucula ebandleni sizokubheka elizweni, masibheka ibaptism so ibheka elizweni, xa sibheka isidlo senkosi so libheka futhi elizweni. Kungakho sithi kusisisekelo sako konke ukuthi ilizwi lishumayelwe kakuhle. Amen bazalwane. Amen. Ngiyakhumbula ke kodwa ke sikhula le emakhaya kugqama into yonodoli. Unodoli it's a doll, abanye bekuthiwa bobhabhi. Amen. Siyabazi unodoli bazalwane. Abantwana babazi kahle doll, especially kubantwana bengamantombazana. Bekuyinto umntwana ngeke umphuce unodoli wakhe. Amen. Besoloku hamba nonodoli wakhe emfaka iruji, emnxibisa, emlalisa, embeleka. Amen. Into abasenza nangoku angeke uhambe ixesha elide ungabonanga umntwana ebeleke umntwana. Amen. Ebeleke unodoli omncezenza umama. Amen. Bayahleka ngemva Sunday school because bayayazi lento ndishoyo. Amen. So lo nodoli ebengathethi, ebengaboni, ebengeva, kodwa lo mntwana bemthanda. Beyidlala nabanye abantwana bede akhulume ngaye, ebede amnike negama lo mntwana, lo nodoli lona. Abelungu bethanda likabhabhi. Amen. Kodwa kamshona abantwana kulokishini bebanika awesintu nabo. Amen. Bathi kuTsepiso lona. Amen. Umtsebi, nanku umtsebi. Amen. Ebethatha ke lo nodoli abantwana nyani bebathanda, kodwa ibisobala ukuthi unodoli ebengamsize umntwana mhlawumbe ebethwa umama, ebengasize umntwana esikolweni, ebengasize lo mntwana umelambile. Ayikho into ebengasiza ngayo. Lo nodoli ebengenamandla, ebengaboni, ebengathethi, ebengeva, but bemthanda lo mntwana futhi bekhuluma ngaye, futhi bazi negama lakhe. Amen. Amen. Into yibi ukuthi masesiza kwendaba yomkhuleko uThixo ungunodoli. Amen. Sinegama lakho uThixo, siyambiza uThixo, siyamfaka iruju uThixo,
siyamnxibisa, siyathetha ngayo uThixo, nakubangani bethu siyathetha ngayo uThixo. But mase kufika isikhathi njengalomntwana melambile esikoleni edinga usizo ayebethwa lonodoli ayikho into angayenza. Amen. uThixo ngathi kunodoli ngakumbi kwelicala lethu esithi sireformed. uThixo wethu ngathi kunodoli ngathi kunodoli ngendlela ehlukileyo. Kwi-charismatic kunodoli nxa uthi uyathathwa asetshenziswe kuyonto afuna uyi-servant yabantu. Kuthi unodoli ngenxa yokuthi akathethi, akanamandla, upowerless. But siyathetha ngaye, siyavakalisa kubantu ngaye, siyamncoma unodoli wethu, siyamembathisa unodoli wethu, siyamnxibisa unodoli wethu, kodwa mase kufika imeko asiyi unodoli. Mawubethwe esikolweni awuyinodoli uyabazali. Kuba lo nodoli upowerless. NoThixo kwinkundla zethu ufana nonodoli. Umuntu mase kumoshakele akayi kuThixo. Kunezinto ezininzi esingazisiyo kuThixo even ngomkhuleko. Asikhuleki kwixesha elininzi ngenxa yokuthi uThixo sithi ungunodoli. If we are stress emsebenzini awukhuleki ngenxa yokuthi uThixo kuleni imeko ungunodoli. Ustakile endleleni kusebusuku awukhuleki uThixo because kule meko uThixo ungunodoli. Awukhuleki sanele mawudidekile ukuthi kwesi sinqumo ekumele ndisenze ukuthi ndiyangase left okanye ndiyangase right ndisithatha njani kuba sizoba nomchaphazela osonomthelela kwimpilo yami yonke esinqumo. Amen. uThixo ngeni lapho ungunodoli. Amen. Ndingaya kumfundisi hayi kuThixo. Abafundisi bethu babone siyakubo even more than uThixo because uThixo unodoli. Sidinga advice asiye ezweni laThixo because uThixo ungunodoli. Sidinga usizo in anything uThixo ungunodoli. Omnye miscarriage akayi uThixo because uThixo ungunodoli. uThixo akangeni kule indaba. Emsebenzini uxabana nabantu uThixo ukhuleka ukuthi angenelele kube nokuthula. Abanye amasapho aqhekekile ayafa amasapho phakathi kwethu imitshato iyaqhekeka but asisi kuThixo because uThixo wethu ungunodoli. So much so if uhlangana nomuntu okholwa ukuthi uThixo anganodoli athi mawumvezela isituation athi masikhuleke kuzokwethuka wena kuqala ukuthi hayi ungazukhuleka ngale ndaba. Amen. Because our God nguBabi. Amen. uThixo nguBabi. Azawani iBhayibheli ayisifundisi ngoThixo njalo. Mayithatha tsohle diyile usala modimo. Amen. Ayisifundisi ukuthi uThixo nguBabi. uThixo usihlukanisa yena ngokusobala kwincwadi yamaHubo 115 besithi uThixo wethu usemazulwini wenza ngentando yakhe hayi ngentando yomntwana. Izoqhubeka imqhathanise nezithixo kuverse 4 wamaHubo chapter 115 izothi akafani nezithixo yena wenze izulu nomhlaba. Athi izithixo zinomlomo kodwa azithethi, zinamehlo kodwa aziboni, zinendlebe kodwa aziva, zinezandla kodwa azikwazi ukubamba. They are useless and powerless. And sometimes uThixo simthatha kanjalo. Inkinga yethu ungaprioritize umkhuleko. Inkinga yokuthi uThixo asimazi. Yokuthi uThixo asimazi. Amen. Namhlanje ngifuna sibuke bazalwane sikhuthazeke ukuthi uThixo lona angonodoli. Amen. uThixo ubhetele ukwedlula umzali, ayekho bhetele nje ukwedlula unodoli. Amen. Umntwana lo xa ebenengxaki the first person and the person ekumele uyakuye nguThixo uqobo. Amen bazalwane. Ngifuna ukusho bazalwane kusobala ukuthi we have enough problems to bring to God. Akekho umuntu odinga ireason umzalwane odinga ireason yokukhuleka. We have enough problems. Eyokuqala nje even inyama yakho inkinga enkulu okumele uyayikhulekele. Ingqondo yakho, ingcinga zakho, amazwi akho, inhliziyo yakho. Inhliziyo zethu ziyinkinga nje kuyingonyama egxuthuluzayo enhliziyweni engabambekiyo emzimbeni wethu esoloko ifuna ongalungile. Is it not a reason to pray? Bazalwane umkhuleko ngokweBhayibheli into indlela akuna option. Akuna option. Sifuna ukukhuluma bazalwane umkhuleko even ebandleni.
umkhuleko sihlangene ebandleni. Amen. Akuyo option, akuyonto yayokuhluka kwamabandla. Amanye amabandla akhuleka, amabandla akhuleki. Ndifuna siyibuke abazalwane ngokusobala in a number of ways ukuthi umkhuleko ebandleni ngeke sikwazi umdumisa uThixo singakhuleki kuye. We can worship. Amen bazalwane. Ndifuna siyibheke kumiyalelo yokuqala womkhuleko ukuthi uThixo sinika umiyalelo ngomkhuleko. Ndifuna siyibheke nomlando wawo umkhuleko bazalwane. Firstly, the principle of prayer, the practice of prayer, ukuyilanda umlando wawo, singazenzeli into kanti ibandla lokuqala belingayenzi. Amen bazalwane. Ndifuna sibheke nezithembiso zomkhuleko. Izithembiso zomkhuleko bazalwane ezininzi. Amen. Izithembiso zomkhuleko ezininzi. Ndifuna sibheke nobume ukuthi masokhuleka kumele sime njani. Kumele yini uThixo ayidinga masokhuleka. Zininzi into ezithethiweyo. Sidinga ukuya entabeni for 40 days. Sidinga ukuthambisa ioil. Sidinga ukwenzani ukuze sime kahle before sikwazi ukukhuleka. Sidinga ukuguqa, sidinga ukuhlala phansi, sidinga ukulala flat phansi. Amen. Ndifuna sibheke umfundisi wemikhuleko yethu. Umpriest omkhulu ome phakathi kwethu noThixo ukuhambisa imikhuleko yethu. Amen. Futhi ke itopic endiyivuyela kakhulu abazalwane. Yokubheka umpriest omkhulu omileyo ukuhambisa imikhuleko yethu. Lokugqibeleni funa sibheke ipracticality yomkhuleko ukuthi noma singayenza njani thina ebandleni. Amen. Zizojezo then sibe siqedile. Oqala nansi principle ivela ngokusobala. Incwadi yabaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 17. One of the shortest verses ongazi uyibona, ungazi uyimemorize. In fact if uyimemorize, ndiyakuchallenge mzalwane, akuyimemorize. 1 Thessalonians chapter 5. Di verse nje ngamazwi amabili le verse, uverse 17. 1 Thessalonians chapter 5. WabaseThesalonika chapter 5 abokuqala. Iverse bazalwane engayi-challenge Sunday school. Go to your Bibles. 1 Thessalonians chapter 5. Go to your Bibles. Sunday school, I need you to memorize your verse. Ilula. Nidlula amaguda lamadala. If I was memorize open, izidlulele nje. Amen. Verse 17 wakhona ngamazwi amabili. Ithi ngesizulu, nikhuleke ningaphezi. Amen. Pray without ceasing. Ayikho isizini bazalwane baseThesalonika apho umkhuleko uzothiwa uphelile. Amen. Ayikho isizini apho sothwa this is not a season of prayer. Asiqala unyaka njengamabandla kuthiwa this is a season of singing, therefore we will not pray. Amen. No, ibandla laseThesalonika, pray without ceasing. There's no stop to prayer. There's no season apho siphumulayo ekukhulekeni. Ngumiyalelo lo bazalwane omileyo ukuthi maxesha onke abantu bakaThixo mabakhuleke. Akathethi lapha just nama individuals. Ku 1 Thessalonians chapter 1 siyazi ukuthi uthetha nabantu. uPaul, uSilvano, uTimotheo kulo ibandla laseThesalonika elikuNkulunkulu. Bandla laseThesalonika nanku umyalelo, khulekani ningaphezi. Ninintsi bazalwane. Colossians 4 verse 2 yesibheke ithi qinisekani emkhulekweni, bekezelani emkhulekweni. Philippians 4 verse 6 ithi instead of ukukhathazeka, do not be anxious about anything, kodwa konke khulekani. Ephesians chapter 6 verse 18 ithi khulekani ngemikhuleko yonke, nikhulekela even nabazalwane. Amen. Iverse yabhengwa ngaze ayiqede isemoni yakhe. Amen. Philippians 6 isihlobo zomoya. Amen. Umyalelo usobala bazalwane. There's nothing difficult ngumyalelo waThixo, khulekani ngaphezi. Khulekani ngaphezi, nikeleni emkhulekweni. So much so that ukufika ku Colossians 4 umpostoli Paul mesithi khulekani nomelele umkhuleko, uthi nami nikhulekele. Nami ndibale emkhulekweni. Yanazi libandla nami ndibale ukuthi uvulekele isango for umyalezo lo ndinawo, nami ndibe nesibindi so uvakalise umyalezo. Amen. You must pray, and you must pray without ceasing.
but akuwo nje phela umyalelo bazalwane, khona nesimeme omkhulekweni. Asikuphushwa ngemva. If umyalelo is a push, there is a pull esisondezayo emkhulekweni. Amen. A command pushes us to the presence of God, but the invitation pulls us to the presence of God. Hebrews chapter 4, verse 16. Oh, asithunywa kuphela siyamenywa nokumenywa. Ncwadi Hebrews chapter 4 verse 14 wakhona uthi ngakho ke lokhu sinompriest omkhulu kakhulu odabula amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu, ngokuba asinayo umpriest omkhulu ongena kuzulana ubuthatha bethu, kodwa lowo olinguweko konke njengathi ebe engenasono. Verse 16, nasi isimemo, ngakho ke ngenxa ukuthi sinalo mpriest masisondele ngesibindi, in confidence. Asisondeli sithuthumela, asondeli singabaza, asondeli soyika, sisondela ngesibindi kuThixo. Umncinci, umdala, ungumfundisi, angumfundisi, xa ungumzalwane usondela ngesibindi kwithrone kaThixo. Idizana ngesibindi esihlalweni somusa. Nayithanda umbhalo weHebrews indlela sibeka ngayo, usibekeza isihlalo somusa. Amen. Ongathi mawufika you always udobha umusa kuso. Amen. Awuphuma ungatholanga musa. Praying to God we always get grace. Uthi uyasho ukuthi ukuze samkeliswe isihawu sifumane umusa wokusiza ngezikhathi ezifaneleyo. All times are worthy for umusa. We need umusa sivuka. Odatha umbhalo wamahubo athi mtsha umusa kaThixo insuku zonke, ekuseni mtsha. It is new. His mercies are new every morning. Amen. Even in 1 Peter chapter 5, verse 7, uthi phosani inkathazo zenu kuye, and then usinika nereason kuba uyanikhathalela. Cast your cares on him. He cares. Uthi ziphoseni. It's almost uphethe upicturesha iburden, umthwalo osindayo, awazi ukuthi ungawuphosaphi, kubani ongawuqonda, kubani ongawuthatha kuwe, kubani ongakusiza. Uthi ukhona, phosani kuThixo. We are commanded, we are invited to pray. Amen bazalwane. And ayiqali ngathi bazalwane. Ayiqali ngathi sina umyalelo, but sina nomlando. Ayiqali ngathi ibandla is always prayed. Ibandla is always prayed. Thewakhumbula uSolomon, sifundile 2 Chronicles chapter 7, negqiba kwenza itempile, wenzani? Uyakhuleka. uDaniel chapter 9. uDaniel naye mevula incwadi ebona isithembiso sanikwa kuJeremiah sokuthi bazophuma kuyo laba banjwe khona eBabylon after 70 years. Mebona uDavid uthi esikhathi se70 years sesikufuphi, wenzani uDaniel? Ubuya uNkulunkulu uzokhuleka, uthi wena usemazulwini sithethelele. Amen. uJona mekufishi wenzani uJona? Akacinga amaplani uJona, uyakhuleka because umkhuleko ngeke abanjwe nayifishi, it goes straight to heaven. Uyathi uJona kuJona chapter 2 uthi uthumele etempileni, icase yami izovakala etempileni, athi uzothi ku verse 9 insindiso isuka kuThixo. Amen. Amen. uKristu inkosi yethu prayed. Amen. IBhayibheli lithi imvezo uKristu lezo select abafundi wakhe incwadi yaLuka ukuthi wathandaza ubusuku bonke. Not as prayer, all night prayers izaziyo apho kudlalwa ama cookies, kudlalwa ama games, kudlalwa ama 30 seconds, is an all night prayer. Amen. Akuthethwa ngaleyo. He prayed all night. Oh, ithi iBhayibheli from time to time uJesu wezisusa kubantu, wezisusa abantu bedinga uncedo, bayagula, badinga ukukhutshwa amadimoni. Ithi uJesu wehoxa sometimes ayecaleni ayokhuluma noBaba. John chapter 17 siyawubona umkhuleko omkhulu. Othi sidumise, zukisa igama lakho Thixo, zukisa igama lakho. Uthi nikhuleka even nezimvu, anikhuleki lezi kuphela kodwa nezizayo, anisikhuleki ukuthi ususe elizweni kodwa zigcine khona. We stand because Jesus prayed for us. Yeah. Kodwa bazansi ngathini ungayilanda uyithini na incwadi yezenzo. Incwadi yezenzo
moyibheka Acts chapter 1 verse 15 abazobe bekhulekela i-guidance after Judas eyithengisile ngoJesu wazibulala sekumele ngokureplace uJudas uzokhetha uMatthias abazana before bathatha isinqumo esikhulu ithi iBhayibhile bazinikela kumkhuleko. Abazalwane bebedinga isibindi incwadi yezenzo chapter 4 ku verse 23 bagcinya ukuhlukunyezwa phaya ngabaholi bakhona bamaJuda bebegcinya ukuhlukunyezwa bebuya lapha bakhuleka uNkulunkulu bathi sinike isibindi sokuthi sivakalise le message. Sometimes siyadlula kwinto ezinjalo ukuthi the apostles prayed for boldness. This is 2 chapters after Pentecost, after kwehle umoya ongcwele ku chapter 2 kodwa koPeter aba bathi uNkulunkulu sinike isibindi. Basikhulela isibindi because bekhona ukwesaba bekhona ukuba discourage ukuthi siyahlukunyezwa ngale ndaba benomoya ongcwele bathi sinike isibindi. Umpostoli uPaul uqobo mesitsho Colossians chapter 4 uthi ningikhulekele nami ukuthi nibe nesibindi. Incwadi yezenzo chapter 2 verse 42 abazalwane bebephila ngokukhuleka bebezinikele kushaya ukutyeni isinkwa bebezinikela kwimfundiso zabapostoli kodwa bebezinikela ngokukhuleka. Izenzo chapter 6 verse 4 sithola even abapostoli uqobo xa ukhona isikhalo sokuthi abanye omama abathola ukutya amaGreek abaHelleni omama abathile abathola ukutya abapostoli zanizosiza bathi isiright esosidingo kodwa ngesikwazi ukushiya umkhuleko nelizwi khethana abantu abazohoya leyo nto. Amen. We will prioritize prayer. Inhle lonto ukuthi sinakele abantu abalambileyo but ngeke isidistract ngeke sishiye indaba yomkhuleko nelizwi. Amen. uStefano bembetha ku chapter 7 wezenzo wenzani uyakhuleka iculo lesisho sithi sibona amazulu evulekile uStefano wekhuleka uyazi umkhuleko uStefano wesithi baxolele bamshaya ngamatshe but the man is praying baxolele. Peter no John bakhulela abaseSamaria ku Acts chapter 8. Even uSaul umpostoli Paul lo he prays and speaks to Jesus Christ ku Acts chapter 9. uPeter simone vusa uDorcas yakhumbule vusa uDorcas ku Acts chapter 9 evusa uDorcas kunento esingayiboni ukuthi uPeter uqale wakhuleka. Amen. He prayed first. He needs power from on high akazenzeli ngokwakhe. Asiyazi ubapostoli ukuthi wabene healing ministry kaPeter uthi uPeter une deliverance ministry. uPeter no deliverance ministry. God healed abantu. uPeter knew it. uthi uyatha na silver na golide kodwa ngegama hayi kaPetros kodwa kaJesu Kristu sukuma ndoda wami. Nezovusa uDorcas akuyonto yaPeter ukuthi uPeter unamandla ngokwakhe uthi Nkosi siza lapha. Umlando omde singalanda siqhubeka bazalwane oColonius nekhule Cornelius ekhuleka uNkulunkulu ku Acts chapter 10. Siyakhumbula noPeter bebeqeda ukuhlukunyezwa bebuye endlini abazalwane bakhuleka ibandla lama ngomkhuleko kwenzeka kanjani lavuleka even ijele. Amen. Siyakhumbula uBarnabas noPaul bakhuleka abazalwane kodwa wavuleka ijele kwathuka yena umuntu obagadileyo wafuna uzibulala ngenxa yokuthi amadoda evangeli athi nabantu ungazibulali. Amen. Ungazibulali. Prayer had power. Bebengekwazi even bona bengabapostoli bekhethwe uNkulunkulu ukwenza lutho ngaphandle komthandazo. Bazalwane sobala ukuthi ibandla is always prayed. Nathi sidinga ukuthi wabantu bomkhuleko. Nazi isithembiso zomkhuleko. kuJohn 14 kwasiqaphela isithembiso. Embazana singaze kwinkundla zethu ezithembiso sizama ukuzidefend ukuthi azisho lokho uzikushoyo. We try by so many means to say it does not mean what it's saying. But John 14 verse 13 uthi noba intoni enicela egameni lami lokho ndizokwenza ukuze uThixo ubawo azukiseke kunyana. Amen. Xa nicela anything ngegama lami ndizoyenza. Kuyesu ozibophayo. Of course yazi incwadi ya 1 John chapter 5 ukuthi sicela ngokwentando yakhe. Siyazi ukuthi James chapter 4 ukuthi abacela ukuze bayisebenze kwinkanuko zabo abatholi lutho uNkulunkulu. Siyakwazi lokho but bazalwane sesikwazi lokho ayishintshe isithembiso ukuthi masiza kuJesu sicela ngegama lakhe uzosenzela lokho.
baleme ngegama lakhe because uchaza ukuthi sithembe kuye, kubuntu bakhe nomsebenzi wakhe sizisa umkhuleko. That's why umuntu ongakholwayo impoqo ukukhuleka kwakhe engakholwa kumsebenzi kaJesu. How do you say in Jesus name when ungathembi into uJesu ayenzileyo? Bazalwane, ukukhuleka kusithenjiswe ngempendulo. uJesu uthi ask and it will be given. Knock. Uyasibopha yena uThixo bazalwane ukuthi singakhuleka sicele kuye uzasipha. Kumele siqaphele bazalwane nathi thina noba sifundisa futhi babefundisa usoba uThixo ungusomandla uphethe konke ayikho into eyenzeka ngaphandle kwakhe. Kodwa siqaphele ukuthi same isifundiso leso sicisha esinye isifundiso seBhayibheli esithi masicele kuye. Ukuthi instead of ukwenza lento okuthiwa yenza kuthiwa cela kuye wena noba so nesidingo ukuthi hayi vele kwenzeka intando kaNkulunkulu. Izokwenzeka but yenzeka through our prayers. We must pray. We must pray. Awuthobela uNkulunkulu ngokungezi kuye ngomkhuleko because uyawuphendula umkhuleko. But number 2, umkhuleko futhi uyamvuyisa uNkulunkulu. Thapelo ihlahlisa modimo. Incwadi yamaHubo chapter 141 uverse 2 wakhona uthi umkhuleko wami udedela beyimpepho phambi kwakho Thixo. Ukuphakamisa kwezandla zami ube ngumhlatshelo wasebusuku wantambama. Amen. Let my prayer be counted as incense before you. Incense ibiliphunga elihle kuNkulunkulu, kumhlatshelo ethempeleni kumaJuda. Nakudedelwa kutshiswa impepho, ibiyaliphunga elihle kuNkulunkulu. Uthi lo mzalwane, umkhuleko wami makabe liphunga elihle kuNkulunkulu. God loves the prayers of abantwana bakhe. Abazalwane zininzi isithembiso umoya ongcwele uyasiza emkhulekweni. Romans chapter 8. Noba ungazi ungenawo amazwi kuverse 26, noba unawo amazwi ukuthi wazi uzothini but uyakwazi ukuthatha even iminqweno yethu ayibumbe ibe umkhuleko yaNkulunkulu. Amen. Sometimes sazi sikhulekele ntoni, umoya ongcwele uyasiza. Uyasiza ngokusikhanyisa ukuthi kumele sikhuleke ntoni, uyasiza nokuthatha imikhuleko yethu noba ingacacanga oyazi uzoyibeka njani, onamazwi akhumtshileyo ongayibeka ngayo but umoya ongcwele wazi inhliziyo uyayithatha isekuThixo. Sinosizo. But even more than that, sithenjiswe ngokuthi uyasinxusela yena uqobo. Why not pray? Ungumnxusi wethu, umili uyasikhulekela, uJesu uqobo uyasinxusela. Why not pray? Umkhuleko uzukisa uThixo. Uzukisa uThixo, glorifies God. Ufuna ukwazi ukuthi uThixo ungamzukisa kanjani, ungamdumisa kanjani? Pray. Amen. Pray. Uthi athi umfundisi uJohn Piper athi uThixo akaza ahenge yena ipost endlini yakhe athi help wanted. Uthi akaza yenza uThixo. Uthi yena ipost ayihengayo ithi strong help available. Akayihengi ubona emsebenzini kuthiwa help wanted, send iCV lakho sidinga usizo. uThixo akaza iposte lonto, uThixo posted strong help available, come and take it. Ubheka incwadi kaIsaiah 62. uThixo ethetha kuIsaiah 62. uThixo akaza adinga uncedo, nguye umncedisi. Ongafika kuyo bengasifundela verse 6, 7. Verse 6 and 7. Ezingangeni zakho Jerusalema ngimisile abalindi abayakuthula nakanye imini nobusuku. Nina enibakhumbuza ngosimakade maningaphumuli futhi ningamniki ukuphumula aze alakhe iJerusalema alibeke libe indumiso emhlabeni. Uthi ndibeke ama-watchmen. Ndibeke ama-watchmen ndiwabekela ukuthi akhuleke kum, andihluphe. Oyiphinde bheka oyiphinde. Verse 6 and 7 Isaiah 62. Ezingangeni zakho Jerusalema ngimisile abalindi abayakuthula nakanye imini nobusuku. Nina enibakhumbuza ngosimakade maningaphumuli futhi ningamniki ukuphumula aze alakhe iJerusalema alibeke libe indumiso emhlabeni.
ninganiki ukuphumla. Don't give me rest. Ndim ndizibekele abajongi phaya eJerusalem. Ndibakhethile mina ndibabekile ukuthi bandihluphe. Ndifuna nindihluphe. Why? Because strong help available. Ndihlupheni nguThixo uyamdumisa ukuphendula umkhuleko uThixo. uJesu uqobo incwadi yaLuke chapter 18 mesenza umzekelo lapha ngejaji umantshi ijaji ekhona phaya le jaji lena ikhohlakela yoyika uThixo yoyika kwamuntu le jaji kufika umhlolokazi widow uzocela uncedo jaji ngisize ithi le jaji suka eca kwami uyabuya lo mama jaji ngisize suka eca kwami uyabuya lo mama futhi jaji ngisize ithi jaji suka andoyiki kwamuntu mina umama uyabuya futhi jaji ngisize jaji ngisize jaji ngisize deyithi iBhayibheli ithi uJesu mesho lomzekeliso athi jaji ithi andoyiki Thixo andoyiki umuntu kodwa lo mama uyangihlupha ithini ke le case yakho mama izake nale case ngokuncede izothi iBhayibheli mayiqhathanisa uThixo yena unjani ke ivesi uThixo akakwasekuqaleni ebezomnceda kwasekuqaleni lo mama if ijudge engoyika uThixo engakhathalana nomama iyakwazi ukuthi lo mama ephindelela igqibele imsizile how much more uThixo osimemileyo ukuthi size kuye how much more ukuthi uzozisa ukulungisa kubantwana abakhethileyo abakhala kuye day and night verse 7 ndizobuza beyivala uJesu umbuzo osala emile umbuzo omile ngakuthi kuthi kodwa ke uThixo njalo uzobaphendula kodwa xa ebuya uzofumana abantu abanokholo na Luke 18 verse 8 azawukamdumisa ukuphendula ukukhuleka uThixo kumveza kunguye ithemba labantu bakhe kumveza kunguye onamandla kumveza kunguye all sufficient ongadingi lutho ongaboleki anywhere uPsalm 65 besifunda kuye kuthiwa ubhince amandla uThixo uThixo akaboleki uThixo akaqashi akancediswa incwadi yezenzo chapter 17 uthi umpastor methetha nabo labantu uthi uThixo akafani nezithixo ezidinga izandla zomuntu ukuthi akhonze ngezandla zomuntu nguye ophayo ukuthi sithole ukuphila sihambe nobume bethu he gives us he's not worshipped by hands asimncedisa uThixo uThixo uyaziveza ukuthi unguThixo othanda abantu bakhe mephendula umkhuleko God loves to answer our prayers but do we love to pray to him uThixo uyathanda ukuveza amandla akhe but do we love to rely on him amen bazalwane sibheka ubume ukuze sisamkele uThixo kumele siye etabeni na ukuze samkele umkhuleko wethu nala ebandleni kumele sikhulume ngezilimi na ukuze wamkele umkhuleko wethu kumele iqale iye kuFather ezamakatholika haya kumele uconfessa kuFather uze amkele umkhuleko yakho kumele uzize kuBishop na kumele uze uphasa athi aqala kubambe ngesandla ukuze wamkele umkhuleko wakho uzamkele umkhuleko kumele udambalaze phansi na kumele wenze njani uzamkele umkhuleko wakho amen oqala bazalwana akho nto wrong ukuphama izandla mokhuleka akho nto wrong ukuguqa amadolo mokhuleka zimpawu ezikumele ziveze inhliziyo ukuthi njani ungaziphama izandla kodwa inhliziyo imdelela uThixo ungaguqa amadolo kodwa inhliziyo ingaguqanga uThixo you can bow with your knees while your heart is challenging the throne of God uguqile kodwa inhliziyo yakho awufuni ukwenza ngentando yakhe nguwe inkosi yempilo yakho it's not the external inhliziyo ingxaki uThixo uze sikhuleke kuye inhliziyo kumele iqale khona number 1 kumele ibe nokuthobeka inhliziyo humility ihumility yavuma ukuthi uThixo mkhulu mina ndikho mkhulu ihumility yavuma ukuthi andiyonto mina ndifana nembovane encinci small ant God is everything ncwadi yamaHubo 66 verse 2 uthi naba abantu enijonga kubo enibajonga ngefavor laba abazithobayo futhi abanhliziyo yephukileyo abathuthumelayo ezwini lami Isaiah 66 verse 2
uPsalm 51 verse 17 uthi nansi imihlatshelo kaNkulunkulu, nansi imihlatshelo esiyisa uNkulunkulu ngumoya owephukileyo, umoya owephukileyo nenhliziyo ephukileyo uNkulunkulu ngeke ayideny, ngeke ayishaya indiva. God has never chased away a humble soul ever. But the Bible says he resists the proud. He gives grace to the humble, but he resists the proud. Imagine if you started praying and God says, away from me, you are proud. Yeah. Suka! Nanti mpaka izokhuleka kum. Imagine response yakhe in Luke chapter 18 from verse 9 to verse 14 where indoda a proud is praying, I am not like other men. Thank you God. Andifani nabo, andihlebi, andithuki, andizondi, andebi, ndinikela ngako konke nako, ndizila ukutya kabili evekini. Oh, ndingcwele mna Thixo. You are lucky to have me in your heaven. That's pride. Pride isho njalo. Ithi uyandinga. Lilishwa ukuthi sinamabandla afundisa abazalwane ukuthi ba-approach uNkulunkulu kanjalo ukuthi he needs us. He does not need us. Akadingi nemikhuleko yethu. God has always existed in Trinity, conversing, relating with one another. Ungekabikho wena. Angabhubhisa ilizwe uThixo ahlale esaphelele kungadabuki next kuye. The Father has always conversed with the Son with the Father, the Son with the Spirit with the Father. Asidalwa ngenxa yesidingo kuThixo. Sidalwe ngenxa yomusa kaThixo. Ukuthobeka kuyadingakala bazalwane, ukufutshana uThixo nabaphula inhliziyo. Number 2 call. uJames chapter 1 njalo 6 to 8. Uthi ocela makacele ngokholo ngaphandle kokungabaza. Mahazi ucela kuThixo engathi ayosho ndizocela kuNodoli okanye ngizocela kuThixo na. Uzocela kuBhabhi okanye ngizocela kuThixo na. He must not doubt, he must come in faith, he must come trusting. Oh, my Father who's in heaven loves me, cares for me, is powerful, unolwazi lonke, unohlakanipho lonke. He knows endikudingayo, therefore ndizocela ngegugu nethemba kuye. Macinga lo muntu kanjalo oze ngathi uza kuNodoli uthi ufana namaza, a wave of the sea, aphekuzwayo ngumoya to and fro, aphekuzwa to the left, aphekuzwa to the right. Namhlanje uNkulunkulu wakho usisitulo, namhlanje unguBhabhi, namhlanje hayi umlinganisa nomzali wakho uyaphekuzeka, awuzi kuThixo methembayo. Okunye sikudinga amasokhuleka ubunye silibandla. Unity. We are faking if we are praying but we are divided. Matthew chapter 5 verse 23 and 24 to Jesu xa uhambisa isipho sakho kwi-altar. Sishiye isipho sakho xa ukhumbula ukuthi kunomzalwane ongalungisanga indaba naye. Hamba uyolungisa kuqala. Mase ulungisile ubuye uzonikela isipho sakho. Bangapha banikelayo kodwa balungisana. It's amazing ukuthi singathi sokhuleka uNkulunkulu kodwa sikwazi ukuthethisana. In the same church ube nabantu abangathethisani kodwa we are all praying to the same God. Uthi just impossible. Never. We pray in faith, we pray in humility, we pray in unity. But yamkelwa njani imikhuleko yethu? Yamkelwa ukuthi silungile, is perfect. Yamkelwa ukuthi amazwi ethu maninzi. Siyazi uJesu ukhuzile ngamazwi amaninzi are useless, vain repetitions. Akathanga amazwi nje amaninzi wrong, amazwi amaninzi ayize athiwo nje for the sake of ukuthola attention. Jehovah Jireh, Shikemu. Yo wakhuleka umfundisi. Yo amandla amanga. No, samkela ngalonto. No, umkhuleko samkela ngenxa umKristu. Ebheka uHebrews 4:4. Yamkelwa njani nalithemba lakho mokhuleka. Awuthemba ubheke wena izenzo zakho ukuthi ube mhle na. Awuthemba ubheke izolo ukuthi wenze njani na. Awuthemba amazwi owasebenzayo, awuthemba ilanguage oyisebenzayo, awuthemba isingesi osisebenzayo. To the point if uyibambile indaba yompriest omkhulu ungakhuleka anywhere. Noma ngoba khona upresident oprofessor abakhulu betheology ngenxa yokuthi uyazi umkhuleko wami wamkela ngenxa kaJesu ukhuleka ngesibindi.
akamkelwa ngenxa ukuthi amazwi asebenzisileyo mahle I am impressed uNkulunkulu. No one can impress God except Jesus Christ. Uyamkela ngenxa ukuthi uYesu semimpressile. Hebrews chapter 4. Siyasikhumbula isimemo ebesibheke sona. Nansi reason yokuthi sikhuleke. Uyibonile mayiqala kuverse 15 wakhona ithi ngokuba asinayo ubani umpriest even verse 14 ngakho ke lokhu sinompriest omkhulu lo mpriest omkhulu udabule amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu masibambelele kuso isivumo sethu ngokuba asinayo umpriest omkhulu ongena kuzwela nobuthakathaka bethu. We pray because nompriest odabule amazulu futhi ozwelanayo nathi. Kodwa lo ulingwe kukho konke njengathi ebe engenasono. Imikhuleko yethu yamkela ngenxa ukuthi uJesu akabanga nasono. Nguye oveze ubulunga bakhe phambi kaNkulunkulu. Mayisize imikhuleko yami iza ezumuntu olungileyo kodwa hayi ukulunga kwami kodwa ukulunga kaJesu Kristu ngenxa yokuthi sikholwa kuye. Andizi ukuthi kungako ndixwayisa umuntu ongafuni uYesu. How do you approach God? You reject the righteousness of the high priest. Kodwa ufuna ukuzoziveza ngokungcola kwakho phambi kwethrone engcwele. Even in the Old Testament, bangososizwe sonke esikwazi ukuya kwindlu engcwele. Bengekuba priest bonke abakwazi ukuya kwindlu engcwele. Nompriest omkhulu ebengayi every day kwindlu engcwele. Seyile wafa akho nto zokugijima yongena ukuyomlanda. To approach the presence of God is a privilege of the saints. It's an offense ukudelela okukhulu ukuthi umuntu oza nesono sakhe afuna ukugibela ye ku throne engcwele kaThixo. Akambona uThixo. Ukhaba ileli esisakuye uchitha ingubo yobulungisa bukaJesu ufuna ukuza ngobungcola kwakhe kuNkulunkulu. What do you think will happen? God hates the prayers of the unbelievers unless they are repenting. Yeah. Nanku umkhuleko umuntu ongakhuleka kumele akhuleke. Repent. Yamkela lo mpriest. That's the prayer you should make. Oh, mpriest omkhulu ufe ngenxa yezono zami wama ngenxa yezono zami. Mpriest odabule amazulu uhambisa umhlatshelo wegazi lakho nami ndithethelele. You should not be praying ukuthi Thixo ndibusise, give me a promotion emsebenzini kodwa reject umpriest. Hayi family yami nengxaki kodwa reject umpriest. I don't want your Jesus. I just want a job. Oh, nanku umpriest ithi izani ke ngalokho. Ukwayibona ku chapter 10. Lento ivala ngezimemo, sisimemo ku chapter 4, sisimemo ku chapter 10. Chapter 10 verse 19 wakhona. Uthi ngakho ke bazalwane njengokuba sinesibindi yayiphinde indaba esibindi chapter 4 ngesibindi sokungena endaweni engcwele apho bekungena abapriest abakhulu ngosuku olunye le-atonement. Thina sinesibindi sokungena soku-approacha the presence of God. Uthi sokungena endaweni engcwele singena ngani? Verse 19 ngegazi likaJesu. We don't approach it ngegazi lethu, ngemisebenzi yethu, ngegazi likaJesu, ngendlela entsha nephilayo asivulele yona uJesu. Edabula isihenqo okungukuthi umzimba wakhe njengokuba sinompriest omkhulu wendlu kaNkulunkulu ma sisondele nasi simemo nakhulu. Ngenhliziyo eqinisileyo nangokwethemba kokukholwa okupheleleyo zifafaziwe izinhliziyo zethu konembeza ababi nomzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Our greatest hope in prayer is because Jesus has died. Sithi Thixo uyamkela imithandazo yethu ngenxa yokuYesu ufile ukuhlawula ityala lethu. Thixo sithi in Jesus name sichaza ukuthi ngenxa yomsebenzi kaJesu, ngenxa yokulunga kwaJesu ongabanga nesono, ngenxa yegazi lakhe elizileyo uNkulunkulu, ngenxa yomhlabelo wakhe yamkela umthandazo wami. That's what we mean when we say in Jesus name. It's not just into idayi soyithrowayo.
So abafana bazama ukulima isizwe legama incwadi ezenza abadodana kaSkiva. Ayisebenzisa igama likaJesu but engazani noJesu. Madimoni athi uJesu siyamazi. uPaul siyamazi. Who are these imposters? Ogqada mbekweni aba bobani njalo isikhosi. Obantu bafunani laba? Bathi nginampendulo amadimoni abagibela abashaya. Amen. Because igama la Jesu lichaza ubuntu bukaJesu nobusebenzi kaJesu. An unbeliever to pray is blasphemy. I-blasphemy ukusebenzisa igama likaThixo ngendlela engeyiyo. An unbeliever to come and say in Jesus name kodwa engavumi umsebenzi kaJesu nobuntu bukaJesu, lo muntu lowo uzichallenge uNkulunkulu kakubi kakhulu. Are you an unbeliever? You've been praying so many times. Uyaziqhenya ukuthi uthandaze ebusuku ngo-12. Let me encourage you. God hates your prayer. Yeah. God hates your prayer because you hate his Savior. God hates your prayer because you hate his way. God hates your prayer because you hate the truth. uThixo uyayizonda umthandazo wakho kuba wena usonda igazi lakhe. How do you come to Thixo uza ngobubume bakho obungcolileyo ureject ingubo kaJesu esiyinikiweyo engcwele? uJesu has died so that imithandazo yakho ingamkeleka. How do you reject Jesus and then want to get something from God? We pray in his name. We need the high priest to be connected. Even as I was alone, sibuthakathaka sidinga uThixo uYesu Kristu ukuthi imikhuleko yamkeleke. Ithemba lethu lemikhuleko. Prayer warriors are those who are trusting in priests, in the priest kaJesu oyimikhuleko yabo, not kumandla abo. The prayer warrior in the church is the one who relies the most kumsebenzi kaJesu. If you rely kuwe, you're not a prayer warrior. You are a prayer coward. You are a prayer weakling. Uthembe kuwe? Gqibeleni. Sesinawo umpriest. Kubalulekile mase sithetha practical ukuthi vele ebandleni sikhuleke. Amen. Ngokwe-order bazalwane for i-service we have a representative who prays on our behalf. Kungako lonto ibalulekile because it's not an individual prayer. Manje sekhaya ngiyakwazi ukukhuleka ama-individual prayer. Masihlangene senzela konke for ukwakhana. Amen. Now if usikhuleka sonke isikhathi esi-1, when you say amen uzukumvila umuntu olengemuva. Amen uthi makube njalo. Uthi sayivuma lonto. Mayibe njalo. Awumazi umuntu owengeve besithi hey Shembe noJesu sizeni nabaphansi. Ibe i-tag team nisize konke. When we are gathered, amen. No, bazalwane, the reason why we have this order of someone praying on our behalf is for the sake of order, so that masivuma sonke sithi amen, sivuma into eyi-1. Utsho njalo kwincwadi ye-1 Corinthians chapter 14, uthi uThixo unguThixo wesididane. He's not a God of confusion, he's a God of order. But number 2, bazalwane, it's not just masithandaze lapha. Kumele sibe nesikhathi even kuSunday noba before siqale or after, apho sokwazi ukuthi sikhuleke silibandla. Amen. Amen. Apho all of us, male, female, sokwazi ukuthi sikhulekelane. Amen. To the point bazalwane ngiyayiconsider basoyibheka isikhathi but kumele sicabange into yokuthi mhlawumbe 8:30 sifike si-intercede silibandla. Yeah. We need to pray. Yeah. We cannot rely kulwazi lwethu. Ulwazi lami luyofela. I know nothing mina. Sidinga uThixo. Sidinga uThixo masikhuleka laba bazalwane uma ukholwa kuJesu akumelanga usabe umuntu oseca kwakho. Yeah. Uzongenisa ezulwini. Never. Ukufela uhlawulile ityala lakho belingaka. Then why ukhathela uba mashini hey man khuleka ngendlela uba mashini azojabula ngayo. He will do nothing for your prayers. God will accept the prayers. Because of Jesus. It means masikhuleka sonke sikhuleka sazi ukuthi sithembe kumpriest. But masikhuleka sonke futhi sikhuleka nokwakhana, we pray for each other. That's the best blessing umuntu awuyona, to pray for you. To pray for you. You must be a praying church. Enye i-abbreviation esizayo indlela yokukhuleka bayibiza ACTS. ACTS. Ithi adoration, ithi confession too. Ithi thanksgiving.
then izothi ekugqibeleni supplication. Adoration ukumvumo ubukhulu bakho uNkulunkulu. Kumvumo kubona wekhuleka sizoyibheka ngoX4 masivale sizoyifunda nje. Iveza wavuma ubukhulu bakhe. Wena Thixo dala uzulu namhlanje. But ukhona iconfession thina asenzanga kahle kuye. Thixo sonile phambi kwakho. Kube khona futhi nokubonga kuThixo. Kube khona ukucelela izidingo zethu ukucelela even abanye. Even umkhuleko kaJesu umkhulu, hallowed be your name, our Father who art in heaven, your kingdom come, your will be done. Adoration ukuThixo igama lakho malivunywe. Amen. Give us this day our daily bread. That's a supplication, he request. Protect us from the evil one, he request. Kodwa siyambona futhi yena uJesu uqobo. Methetha ngawo umkhuleko leyo uthi forgive us our trespasses, i-confession. Amen bazalwane. Ibheke uActs chapter 4 esivala ngayo, Z chapter 4. Ibheke umzekelo wokukhuleka okwebandla elitsha likaKristu abapostoli. Elivala ngayo. Acts chapter 4 ngizoyifunda from verse 23. Ifunda ngohlobo ithi kuthe sebedelelwe ngabapostoli badelelwe shumani evangeli baya kwabakubo bababikela konke abapriest abakhulu namalunga abakushilo kubo sebebizilwe benyuselwa izwi labo nganhliziyonye kuNkulunkulu nabo bayakhuleka ngoku babiziwe babuza indaba enkolo bahlunyezwa amaJuda ithi sebezwile benyusela izwi labo nganhliziyonye kuNkulunkulu bathi somandla wena owenza izulu abakaceli into lapho bavuma ubukhulu balomuntu baza kuye awasithethi nonodoli kuwe somandla wena nguwe wenze izulu nomhlaba ulwandle nakho konke okukukho nguwena wakhuluma ngomoya ongcwele ngomlomo kaBaba uDavide inceku yakho wathi kungani kuba abezizwe baxokozele nabantu bacebe okuyize na amakhosi omhlaba viva ndawonye nababusi bahlangene ukumelana inkosi kanye nogcotshiweyo wayo ugo to Psalms 2 ukhuleka ilizwi. Amen. He's praying the word of God. We need to pray the word of God. Uyazi njani intando kaNkulunkulu elizwini? To pray the word of God is to pray the will of God. Ngokuba kuwo lo muzi uHerod uPontiyo naPilato nabezizwe nabantu bakwaIsrael bahlangana bamelana nenceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo nansi inkosi egcotshwe nansi inceko engcwele ukufeza lokho owawumisele ukuba ikwenze kaphambilini ngesandla nangecebo lakho ukuba kwenzeke awukabikho sicelo lapha kuvuma amandla akhe necebo lakhe nobungcwele bakhe nokudala kwakhe. Amen. Nanku verse 29 manje Nkosi bheka ukusongela kwabo unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi wena welule isandla sakho ukuphulukisa ukwenza izibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceku yakho engcwele uJesu imimangaliso ngumsebenzi owenziwa nguThixo through abapostoli. Ekugqibeleni we have an answer, we have adoration, we have request supplication, we also have an answer. Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo ababehlangene kuyo bonke bagcwaliswa ngumoya ongcwele mamela ke ngoku bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Umkhuleko uthi sinike isibindi. I-answer banika exactly lonto. Umkhuleko athanga nje siyadinga uNkulunkulu bona ukuthi masiza njani. Akathanga futhi umkhuleko hayi konzeka intando yakho. Umkhuleko was specific. We need boldness to preach the gospel. Then the answer was also specific. They were given boldness to preach the gospel. Amen bazalwane. Abanye bethu siyalathalazisa. uNkulunkulu kumele athole iGPS uzayithola umkhuleko. Uthini kahle ngomuntu? Uthini nomzalwane? Amen. Because you uba specific so you are not popxeka. Not these ones. Into esiyidingayo is not general uthi sidinga nje just grace general. Sidinga boldness. Siyakunqanqazela. Thixo sinike boldness siyacela. The answer they were given boldness and they preached the word. We must come with confidence. We must come specifically to God. Uthe masiphose imithwalo yena uyasikhathalela. Amen.
uJesu lalela waphendula